Ikamera ngiya. Yazi ngicela likhululeke njengolokhu zenini ukuthi we suka lapha ewendini wena ubamba ikhanda le stress suka khona apha Aluvela nkomo lo. hayi amehla akho ayazakhanya njengomangoye prince prince Say friend ngiyichiya ngalimo fo. Uyabona lokho zenini. Thatha ivideo yende phela. how many minutes 3 minutes every stop Kusenza lilonga le teacher. Umuntu ungathuka kuhle kungawo. Sivuyile umfundiso. Phatha zambazi. Udinga amabele wamunye. Lokumnazela sikuzenzala. Yeshaka yonke indawo. Abantu usheka intaba. Ivindambele lapha esayidini Vindlandebe khipha lawo ngathi khipha wena Idume esigqokweni. Ngokuphezulu. Ah, seliphumile ku video. Sokurayit ke khathi ividiyo ayikafika ku 3 minutes ayikafika ku 3 minutes because ngaba more than that ayisavuma Ikati. ayikafika Takapo. Yabo ejawase. Bachile futhi bachikhalela umsebenzi utakapo yuko na masa sese lo muntu Sizawuthathela umsebenzi lo. nakuba tukathiwa nje Ndebeshisebenza kahle. Ndebeshisebenza kahle. ayikuthi kulesami ngiyapha kuwe ngaphansi udinga ekhanda usenthola utakapo yomuthi Utakapo ikhaya nje. imali lokhu ifanana ohamba ngenyawo because ngifuna umuntu eqinise nje esefuna mo la ufuna ukudla ufuna imali good Kafuna hengakho. I'm sure lo vele enkomeni Njalo nathoko kathoko. chasing inkuni somele zikhathwe zibe zincane ndexon Papa. ezinye zesikhiwe inkunzi ma